ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badaw, masakit ka naw ni Kapitan. Tapay ka na. Isumod lagaya madya makikita. Ibagbagam asadot ni Kapitan, iso asaan arumrumwar di tabalayda. Masakit mo gayang piman. Kasano asaan nga agsakit kat nagaduma ngamin ti problema dito'y barangay tayaw. Iso nga ron akayat ko kumamakasarita. Gapo ka na gito'y nagkado a problema ti barangay. Saan mo ang makasarita ita, masakit ka nga raw. Anya nga ti maramidan, no agsakit mo gayan. Tulungan ta, tapno umimbag. Ay, wala niya. Anya nga ti may tulong taking kwa na. Ikanta itinateng asidaan na. Ay, wala niya. Mala, inakagalay ti bunga tinatay. Taiso ti taking kwa na. Mare, nagadunday tiyo natin nga ipadawat yu kada kami. Wan maray, tanadamag may ang masakit ni Kapitan. Ay, kasta nga rod, Mare. Iso nga ipasidam kan kwa na dagito'y anateng, tapno agimbag adagaos. Wen, Mare, kat agyaman na kada kayo kan ni Pari Badong. No addapay kayat na, ibagamlaeng kada kamay maray. Natang. Anwak nga idaytaan natang. Kat si Daem tapno pumigsa ka. Nakapigpigsa ak lang arudan. Inted day to'y damari tuyang kan Pari Badong. Bunga timula dadagitoy. Mangted na lang arudan. Natang pay. Nakapilpili ka may. Kasano a pumigsa ak no natang. Kahit anya nga rod ti kayat mo. Crispy pata ko maakarni. Anya? Ay, karnilatan ti berbirukam. Karni ti baboy. Karni ti manok. Kasjay. Napili ka launay mat, Enteng. Naimbag kan samutan. Ha? Agin sasakit kan salaan. Ay, nagsakitak pa lang banang. Iso pakadandak iti karne. Agsakit ka pa'y lagayam, Kapitan. Un kagawad. Diyak pa'y lakabailan ti agtrabaho. Aya, kasla saan kamutan nga agsakit? Ha? Ay, agsakitak pa'y laeng. Ay kat aginanaka nga rod Didak disturbuin. Nga umay istoryaan kadag iti nagado a problema ti barangay. Ta mga no mabignatak. Ay sos, sapay nagado ti problema ita ti barangay. Ay, agsakitak kagawad. Pangasim, di mo ibagbaga. Problema ti barangay. Tanay, agsubli-subli ti sakit ko. Nasaya at nakita ka, Barok. Umay ka man biit. Apay, Kapitana? Umay ka man agtiliw iti manok asidaan ni Enteng. Ay, apay po doon ang masakit ni Kapitan? Wun, kat karni ti manok ti kayat na asidaan. Ay, nangiti manok at tiliwa, Kapitana. Agpilikan kadagita magmag na dito'y arubayan, may. Ay, nagbabasi da pa'y, mate. Ay, piyakdan sa paylaan, nay. Dagita lang amin ti manok, may. Saan sapay ang mabalin ang masida dagita? Ta nagbabasi da. Padakilin nyo pa'y, Kapitana. Apay nagkapan. Tita balay da, Kapitana. Pagtiltiliwin na ngarot iti manok, ngam nagbabasi mo ti manok da. Apay di manok. Si daan ka nung ngarot ni Kapitan, tamasakit. Manok gayam ti kayat na asiday. Kaiwain. Bayam, tamapan ko ka ni ti manok asiday na. Pilit ti kadakila na manok. Oy, nagswerte mo ni Kapitan, tayo kami iti dakil ang manok asidain na. Ay katwa na, takumparing mangarod. Masakita mo tataba daw. Ikan na mamut iti manok asidaak. Ay agawid ka kiday. Na. Naglaing ka ngay. Saan kamot ang masakay? Ikagakiday. Banang. Karni ti manok ti kunak akayat ko asidaan. Pangalaak ngay iti manok. Kat piyak payla ang matdagiti tarakenta a manok. Ha? Ay, kunak no dadakil dat. Ay, apo. Ha? Aray!
Pare Enteng! Da. Ni kumparim abadong. Umunag ka pare! Jaran! Da. Nagdakkel ang manok na taawit mo pare. Uy, pare! Ay, da. Itad cooking ka. Tapno si Dan. Ha? Amo nga min na masakit ka kay. Tapno pumigsa ka, pare. Nakapsutak pare. Da. Adi manak Banang. Ingka man partsenta na nakapsutak. Anay ko, anay. Sapay ko matamaimbagan kan, pare. Sigurado ang maimbagan akon pare. Nakapsutak. Mas daawak man, Enteng. Apay ang mas daaw ka? Dagiti daduma a masakit, nakusim da amangan. Ha? Anggam sika a masakit, nagadumet ti kanam. Nakasla di mo kaya't ang maimbaganak Di nagpaimbat tiyanan iti sida. Masakitak nga rod. Masapul nga aduti ka na. Imbaglakit din Taad da pari badong kan marito yang anaanos amang mangted iti sidaem. Wen kumpare, kan kumari ta ida. Katsapay la ko mga rod taagimbagkan. Dadakelay, dagiti tarakan ta ababoy to yan. Mabalintan nga ilakaw. Adaman kwartatan. Nagagitagayam ngagtarakan. Nay, at naglalaban ni kalsada to yan. Aywan, agkikinamat dan. Sino nga iti mga nawa? Ay kadagiti tanod Awan damay. Ni Kapitan ngay. Saan sapay na imbagan? Ay, daytoy katirigat na no awan ni Kapitan. Ay katsya ko natin mapanaganawa. No ngay si kati masaktan. Anya ngay nga raw. Kat awam mo ni pare Enteng. Masakit pa ilay. Kasday atin naturid alakay. Dumanaw. Won, dinanog na ti aglablaban na lalakay. Inistri na ko na natumbada aduan. Nagturod man ni Kabadong. Uray awang gayam ni Kapitan, ada ni Tatabadong. Ison ti aganawa ka dagiti agaapa. Apay, masakit pa ayan ni Kapitan. Kino nagbayag ngagsaksakit. Noon niya nga taati sakit naman. Agtayag mo tanti pa nagkita to yan. Kasano mga main? Agin lalaing ka mapanagan anawa dita. Awam mo nga minti aganawa. Ay katbayam Masakit mo ni pare Enteng. Ay way, naimbagang ngatan. Jakam mo Ay naktuman bisitahin. Tamagag man nun niya ti kaya nakanay. Kaya't ko kita maimbaganay. Apay, di mo nakita ang naganawan ni Pari Badong kadagiti dua lalaki ang nagaapa ije kalsada. Kasano ko makita kat nakaidaan. Masakitak nga ron. Ay, agimbag ka nga minen Apay apilitin na nga gimbag. Diyak kaya ti maimbagan. Pare! Pare Enteng! Ni pare Badong. Siya ko ti sumungpan. Apay pare! Naimbagang kagadain. Ay! Masakitak pa'y! Permi nasakit pa ila ang tibagbagik aging gaita? Kunak no naimbagang kan. Ala, sana balay. Umay ko lang damagay. Noon niya kaya't mo asidan pare. Mangtag ka manan iti sidak pare? Ay, day tala ti pagalistuam Enteng. Ti dumawat iti sidaem. Umasidag ka pare? Damag ko adadakkel dagiti tarakan nyo ababaw. Wen pare. Ila ako miidan kindituyang ka. Ha? Apa na damag mo pare? Iso ko mati kayat ko asidan pare. May sabo ababoy pare? Uwan pare. Enteng, di ka lamabain. Ha? Ndo itid ni pare Badong di may sabuo? Jacket alainain. Jay dakkel man ti itid mo pare. Tapno maimbaga na kadagaos. Nay, pimigsa ka mo din pare. Ha? Nakapsutak pare. Mapsot ka manay. Ha? Kasladyak mabati ang masakit pailaang ni Kapitan. Numay sa abuo ababoy tikidkid daon na. Uwin nga raw. Jay pa'y kano kadakilan kin kalubagan ti kaya na. Saanan ang masakit day jay badong. Agin sa sakiton. Ay, makadlawa ko na talaga.
Saanin na nasaya, ti mapaspasama. Naimbagan kan, Enteng. Kwa, sa anak pa'y naimbagan, nabara ak pa'y laang. Tumakder ka ditan. Ha? Taado ti trabaho nga agur uray ken ka ije barangay hall. Apay apatak deren nakapsutak. Nakapsot ka? Ay, uun, nakapsutak. Kat, kasanungay nga ro dyain lutok a karne asidaan. Ha? Nagluto kan? Katuan. Mabisin ako na. Sige, ing kamanganan. Di nakiyalaan iti kanag? Saan? Taamok anaimbag kan. Numabisin ka, mapan kan ijay kusina. Ha? Napanan ni Banang. Mapanak matin. Kasta ti masakit. Ado pa'y ti kanam ngam iti siya. Mabisinak ngamin. Kalpasan amangan ka. Mapan kan ijay barangay hall. Ha? Pagtrabaho na kuray masakitak. Awan sakit mo. Diyak kaya ti mapan. Masadot kan sala ang agbalin a kapitan. Masadot mo't nga ibagbagam. Agtrabaho kan. Tano saan? Makaraman ka iti balunat. Ha? Aguray ka. Ayan di balunot mo? Adda dito'y likodak. Itay pa'y lang ay nalakday toy. Ha? Sige. Mapana ko no day tate kayat mo. Rombang laang, Enteng. Simra kanumo gaya mo ni Kapitan ije barangay hall. Wan, Maray. Tano sana sumbrag. Ay kat balunutan ni Maribanang. Kunakun kat anabayagan anaimbagan ni Kapitan. Agin sa sakit laeng. Unsa. Agin sa sakit sa lang agpaisaw. Kahit nalako yun di baboyaw. Nalako mi amin nun. Ay, kung ano intedyo kan ni Kapitan J. Maysa, tayso matikayat na. Sana mabalin na maray. Ay, awanan, natiliwan ni Kapitan, agin sa sakit lagaya. Hey, Banag! Yuhu! Hey, where are you? Adak dito'y. Nakaida ka man? Agsakitak. Agsakit ka? Wen, Ha? syakmat it ati agsakit. Iso nga asikasunak mo. Agtutulad ka kaya't kumananti agsakit Ay, nalpas ka na nagsakit. Syakmaten di nakman unaan ba na? Siyak pa'y kumati agsakit manon. Ay, ingkakit di agluton iti kanag. Karne, ti kayat ko asidaan. Tapno mabiitak nga umimbag. Apay, pudno ang masakit ni Maribanang, Kapitan. Ungar. Masakit mo dun. Ay, Siya kun ati mga sikasukin ko na. Imbis nga isuti mga sikasukan niya. kat naimbagan kamutan. Na. Ti ison ati asikaswamot. Una tila pang ibabaon na kanya. Ho? Kat kasta talaga. Ano sam at asawam lakot nga raw. Kayat ko titinapay. Pag inanaanak mo tabanang, pagsasaron mo matintikid kidawon. Iso nga ron ti kayat ko. Mapanak gumatag inton madamdama. Parta kam nga aggunay, Enteng. Sapay agapura kamot. Mabisinak nga rod. Aguray ka man. Kano ka ang maimbagan? Mabayag nga agimbagak. Ha? Isong anusanak nga asikaswan. Nagrigatin ti kastoy. Kapitan ka. Nagasikaso ka pa iti agin sasakit. Sa anak nga agin sasakit, Enteng. Talaga ang masakitak. Iso asumardeng kan nga agrekreklamo. Asikaswan nakit din. Ay, Kapitan! Anusam nga asikaswan ni Nana Banang.
Gaputay na si kaso na kamat, idi nagsakit ka. Nga uray, idi agin sa sakit ka. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.